And okuwesi guys, mina lo mama yazi angamsukeli. Indaba icala ngokuthi siphelele lo mncane. Woza lana wena, woza la ngifuna abakubone. Lo mntwana lo nguye i-last born nguye i-last born nomntwana lo. And January bekangana next at all. Ngabona ukuthi ngcono kube yimi engiconnecta nababa wakhe nakhona ngimthola ngobaba wakhe unabantwana ngapha ngemuva ngapha ngaphezulu kasekhaya. Ngithathe inamba lapho ngibhalele baba wakhe ngithi mina akwazi ukuthi umntwana uzoqala isikole anganayo uniform. Ngaloko mina sengilala nalo baba umntwana mina sengishayelwa lokho ngoba phela mina imali ingena kimi vele lokuthi lo mntwana manje abe nezinto. Okuwesi lo mntwana uvulela ikhadi nakhona le mali efakwayo ayikhona inkunga leyo ndlela ukuthi mina sengaze ngihlukumezeka. Angimprovoke mina ngihlalele endlini yami ayikho futhi into engathi ikhona into engemsukela ngayo. Ngihlalele endlini yami njalo and kuwesi ngoba uyangithuka uyangiqalekisa ngezinto and ngingamenzanga next. Na December zami lokho angiprovoke ngangamnaka ngayihlalela ngayithulela. Ngikhathele shem at this point sengikhathele. Yabo ngizingcono ukuthi umuntu uhlukunyezwa yi-stepmother yabo izinto ekanjalo. Nalo muntu ngeke uzukhona nokumphika mawuhamba estradini ukuthi lo muntu lo uyakuzala ngekukhona ngisho nokumphika. Okuwesi umuntu uhamba ukukhuluma namgaqweni abantu sebakwazi wena ngegama elibi but ngiyathula ngoba angifuni ukuthi ngenze umsindo. Ngiyathula angifuni ukuthi ngibhizi ngenza umsindo. Umuntu ohamba ukukhuluma uze ngabantu sebakutshela ukuthi hawu mama wakhe sinethemba bekathi athi ngawo. Ngiyayithulela ngoba abantu abaningi mina bangazi ngezinto engcolile because uzikhishwa nguyibo ngizikhishwa nguye and it's not like I have friends la ukuthi mhlawumbe khona abantu engibacocela indaba zabo. Uhleza ngithulana ngezinto ezi very personal and at this point angisazi ukuthi ngenze njani ngoba mina angihluphi umuntu ngihlale lapha endlini mina. Ngiyayibona ukuthi ngidlani ngigeza mangabe usizanele bakhona bayangisiza ukuthi thenga ini ngibe right empilweni. Angikaze ngimcele ngisho 5 rand in my life so lokho ngibuyile ezolo home ngabuya ngazohlala ekhaya. Ngiyayibona ukuthi ngidlani ngiyayibona ukuthi ngiphila ngani and njalo mangizama ukuzamela laba ngoba mbukeni manje uphuma ngisho imbambo bayalamba vele ayikho nami into engizoyenza. Manje sekubuhlungu ukuthi mina ngiphatha le mali yalo mntwana and it's not like ngiyithengela mina ngale mali. Yini into ongayithenga nge-500 ngoba naye 500 ngimthengela breakfast nge-300 nabo porridge besikolo ngale 200 yole ebekwayo monthly. Sengishayelwa lokho mina sengishayelwa lokho. Angeke ungijike ngabantwana uthi mina angiboni ukuthi bazodlani ngoba phela lo baba uyayifaka imali. Ujike ngami ngabantu ungijike mina ngabantwana kwamina guys nginganawo umuntu at this point angisafisi nokuthi ngibe nengane eshem empilweni yami because le trauma le ayicali manje and njalo bengihlezi ngithi kuzoba ngcono and for sure nabantu sebayajabula shem ukuthi vele sekunje bayajabula mina shem right. Besabantu bazolo basi uyathanda wena uloku wenza ama-suicidal thoughts ubhala ngezinto uzokuyibulala. Ngeke uhlale ungayibulali uphila nomama okhohlakele kanje ngeke uhlale and for sure nje nabanye sebajabula vele nje anginandaba Hello Mzansi, welcome to Mgozo waseMzansi. You guys, what a sad story. Nangu sesilana uyakhala ushajiwe ushaye ngumaka wakhe uyasho ukuthi kudzala sukela sakhula ahlukubetwa ngumaka wakhe amshaya amthuka njengoba simbona bekaze aneska la sifubeni so uyasho ukuthi umaka wakhe am-accuser ngokuthi ulala nemadoda akhe uyamhlukubeta uhamba umkhuluma kabi ebantwini nini uyatibona kahlali nemuntu uyatithengela igrosa uyatithengela impahla ukuthi aqoke nyalo sowuto-graduate bekase-varsity but makwakhe akanandzaba nako konke lokho. Uyasho nje ukuthi awudiphethe kahle e-varsity wabuya wafunza kahle akanamntwana akanalutho but makwakhe akanandzaba. It's like yena namakwakhe bako-competition or rather makwakhe ku-competition naye. Yo guys ubhale ngisho paragraph lapha ku-TikTok lengakawathathi because guys story sakhona it's just so sad. Uyatibuta nje ukuthi mntalo njani lohlubeta mntwana ke ngale ndlela uthi bekade understand uma ngabe mhlambe beku-stepmother but umaka wakhe lo mntala lo mphatha ngale ndlela and abantu abaningi bahlezi bambuta ukuthi ngumaka wakho qobo lo uthi naye uza ngathembi because
why amphathe ngale ndlela, why amhlukubede emotionally, physically. Guys, this is just so sad. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.